Elected as the head boy of Wynberg for 2026. Jathan Orange collecting there. Paul Roos making it slightly difficult there for Wynberg to hit, but they get it right. That maul is set now. Wynberg is also going forward. Behind me, the Paul Roos Wynberg supporters are getting behind their team. Here Paul Wynberg goes, getting over there, over the whitewash, held up. Hier is baie opsies, baie spasie vir penalty vir Wynberg. Hulle gaan wyd vir Bibo. Hy sterk op sy voete en hy's oor. Daar's ons punte vir Wynberg. Hulle druk die eerste 3 van hierdie wedstryd. Rakin getting another 2 points there for his team. Vir die agterlyn om hulle magic te speel. Morne wat die bal aangee vir Kunene met die bal. Hy het wat sterk hardloop. Hier gaan hulle weer. Jathan Orange met die bal. Hy's ook die kaptein. Daar wat agter toe gaan. Morne nou weer met die bal. Hier gaan hulle weer terug aan die linkerkant toe. Paul Roos wat verwoed daar so die man neervat. Hier kom 'n skram nou vir Wynberg. Morne nou wat ingooi. Hy wat hardloop, wat die bal aangee daar so. Nog 'n skoppie, daar gaan die bal weer vorentoe. Chad wat die bal kry daar so en nog 'n 3 vir Wynberg. Die telling op die oomblik wat 12-0 is in Wynberg se guns. En daar's nog 2 punte wat aangeteken word deur Wynberg. Hulle sê dit moet op die outside, dit was op die outside shoulder gewees. Mr. Ref sê nee. Hy sê happy daarmee nie. Daar kom 'n skoppie. Wynberg weer met die bal. Hier kom Morne Noble. Hy's 'n bietjie geïsoleer. Daar kom die hand is uit vir advantage. Wynberg nou op die voorvoet. Daar kom die strafskop vir Wynberg. Jy kan nie 'n man so tackle nie. Daar kom die kaart ook nou uit. Geel kaart aan die nommer 8 van Paul Roos. En hy gaan bietjie op die stoute stoel sit en bietjie dink oor wat hy gedoen het. Going right at the back there. Jeripo with the ball now. Paul Roos competing. There's the ball coming out. No. Paul Roos doing exceptionally well. They're competing at that ruck time. Jathan Orange taking the ball again there, mauling it. Unfortunately, the pass straight into the one, Paul Roos hand, number 9 collecting the ball. Paul Roos number 4 now. They're on the front foot now, Wynberg needs to defend. Skade hier so agter my wat hulle Paul Roos spelers aan cheer. Daar kom die 3 vir Paul Roos. 5 punte. Of te vinnig maak nie, die bal verloor en dis alles maar strategie. Nommer 10 wat die bal daar so oorskop. Not bringing that line down correctly. Paul Roos now strong running, number 7 there. He lost the ball there. Couldn't get over the advantage line. Surely that was a knock there from Paul Roos. Losing the ball, maybe he lost it in the tackle, but it did go forward unless it was ripped by Wynberg. Paul Roos looking for that little offload now. Strong hard carry. Jathan Orange there stopping that player. No. Wynberg saying penalty. We're going back to that penalty. No advantage being played. Paul Roos wants to make this nice and quick. He had a great game in the previous match for the under 19 Bs. Wynberg now going, defending that maul. Paul Roos going down again illegally. There's points for the board for Paul Roos. Nummer 10 wat nou skop. Die keer wat hy hom oorskop, saam met die wind, wat dit natuurlik baie makliker maak vir hom. Die bal is nog steeds los op vir Wynberg. Daar gaan Bibo in 'n gaatjie, 'n nassel in the tackle offload.
Okay. Weinberg's applying pressure here. Entering Paul Roos' 22. Wynberg wat so bietjie lateraal oor die veld skuif. Hier kom hulle nou weer terug om die blinde kant. Jeripo, hy like om met haar klub. Hy het ook reguit pale toe. Maar Paul Roos wat baie goed doen daar. So Pipo! And he's broken through. Hy wil daar oor die doellyn toe gaan. Ongelukkig. He's given the penalty. So. Dit is ongelukkig. Middel van die veld. Ja, Kina, jy gaan ons wyd. He's given it out there. Met die bal, jy gaan hy. Hy kan hardloop as hy die dag wil. Konene wat die bal nou optel, daar is so 'n skoppie van die nommer 9. Konene wat reguit middel af hardloop. Wat so duik hardloop daarso. Hier gaan ons weer aan die blinde kant toe. Hier gaan ons nou Chad die bal. Hy is going. Come on. Jakin, hier gaan ons. Ja. And he's given it. Strafskop nummer 14. He's given the skopper uit die bal, sonder die bal vat daarso. Geel kaart. This is a big opportunity for Weinberg. Absolutely, just to take that lead again. Great kick. Jakin has put it through. Spoken to his players throughout this week to make sure that they smash through this maul. Don't give these guys opportunities. Here we go, Paul Roos. They've set the maul. And it's been a strength of theirs, not just from 19A, but right down to the 14Es. And we're seeing it again. Die skeieregter gaan daar so is 'n penalty try. We doen nou weer hy vinnige bailout call in front. Wat goed werk. Al wat Wynberg en al 2 of 3 van hierdie bewegings gekry. Hier gaan Dibo wat ons amper vroeër 3 gedruk het. That's an excellent play. And excitement built for Weinberg. Wynberg nou op die voorvoet. The momentum is in Weinberg's favor. And the overlap there. Matthew wat daar gevat word deur die Paul Roos spelers. Hy moes dalk die bal gepaas het. Wynberg wat nog steeds aanval. Oh, and the penalty has been given to Paul Roos. As die strafskop. I think that's where Paul Roos is exceptionally well. Their defensive structures are brilliant. They love going at the back like they did there again in that line out. There's a maul now. Paul Roos got the ball. Konene now with the ball. Yes, opportunity. Chad with the ball. All the way. Paul Roos is defending. Oh. Did he knock it on? He's knocked it on. He was reaching for the ball. Unfortunately, just couldn't put it down. Hier staan die binnekant wat net nie daai 3 kon druk nie. Albert Lourens, die groot vleuel wat so wyd staan. Daar's 'n Morne Noble. Daar's 'n obstruksie of 'n vorentoe aanslaan. Ag, vorentoe paas daarso van Morne na Jakin toe en ongelukkig. En daar kan van hulle 'n foutjie maak. Kom ons kyk nog 'n groot skram. Hier kom 'n skoppie van 10. And it's gone to touch. And the ref blows the whistle. That's the final whistle there from the ref. Ongelukkig Wynberg wat net kort kom. Hulle het die geleenthede gehad. But it was a great game from both sides. Both teams putting their heart and soul into this. You can see how the players are dropping down.